Cijeli gledatelji, dobra večer, poštovanje, dobrodošli slikom u pariški Bercy gdje nas očekuje utakmica za treće mjesto na svjetskom prvenstvu za brončanu medalju. Hrvatska protiv Slovenije. Još jedna velika utakmica, još jedan važan dan za hrvatski rukomet i to u teškim trenucima nakon neprospavane noći, nakon onoga što smo doživjeli protiv Norveške, ali takva nam je sudbina i to moramo ostaviti iza sebe, moramo naći i fizičku i mentalnu snagu za ono što nam slijedi, a slijedi nam teška bitka protiv susjeda. Da, jedna izuzetno bitna utakmica, medalja je ono što smo svi sanjali prije ovoga natjecanja. Tu smo, imamo još sat vremena, za ti sat vremena sve zaboraviti, dati onaj što kaže mir za zadnji atom snage i pobijediti ovo i onda je uspješno prvenstvo. Imali smo prilike gledati Sloveniju u polufinalu ovdje protiv Francuske. Slovenija je imala dan odmora više od Hrvatske, ali ne samo da imala to, nego nije imala ni blizu tako traumatičnu utakmicu u polufinalu. Oni su očekivano izgubili od Francuske, držali su se solidno, dolazili su tu i na 2-3 gola za ostatka. Međutim, dojam je nekako opći ovdje bio da Slovenci u toj utakmici ipak nisu pokazali najbolje od sebe i da mogu biti daleko opasniji nego što su bili protiv Francuske. Da, ona utakmica protiv Mađarske je možda najbolje mjerilo koja je snaga slovenske reprezentacije. Tu su utakmicu odigrali maksimalno, odigrali su fenomenalno i kao da su nekakvu rezervu ili su bili svjesni da igraju protiv Francuza i da nemaju neke velike šanse. Imam osjećaj da nisu pokazali sve. Sa Slovencima smo se u ovoj situaciji našli prije 4 godine na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. To je bila utakmica također za treće mjesto, za broncu. Hrvatska je pobjedila 31-26. Ujedno je to i naša posljednja medalja na svjetskim prvenstvima. Dobro ih poznajemo, dobro znaju i oni nas. Vujović je s druge strane na klupi koji poznaje hrvatske rukometaše. Mnoge od njih je vodio u protekle 2 sezone u Zagrebu, ali što kaže Zlatko Saračević, znamo mi tko je Vujović. Da, ovo je ekipa koja uglavnom su igrači ili su igrali ili sad još uvijek igraju u Celju, tako da se dobro poznajemo kroz Ligu prvaka. A sada je vrijeme za himne u Berciju. Malo je još ostalo do početka utakmice za treće mjesto, još otprilike 1 minuta. Sude nam Španjolci Oscar Raúl López i Ángel Luis Sabroso Ramirez. To su suci koji će voditi ovu važnu utakmicu za odličje koje silno želimo nakon svega, ali žele ga i Slovenci jer bi to bilo njihovo prvo odličje ikada na svjetskim prvenstvima. Osim što je to utakmica za broncu i samim time važna, donosi ovaj sraz i jednu dodatnu draž, što je i svojevrstan susjedski derbi. Igrači se dobro poznaju, u dobrim su odnosima i to su utakmice u kojima su ponekad i dueli čvršći, u kojima se i ritam onako jače nabije na početku i gdje su velike želje s obje strane. Naravno, najdraže je pobijediti nekoga koga znaš. To ima igrača koji zajedno igraju, koji su igrali puno utakmica jedan protiv drugog u Ligi prvaka. Motiva naravno da nedostaje, sve je spremno za jednu veliku utakmicu i kažem, samo je najvažnije da zaboravimo što je bilo juče i da izdržimo tempo, jer juče, ajmo biti realni, nismo izdržavali cijelu utakmicu. A Slovenci igraju isto tako brzo kao i Norvežani. Moram reći da bez obzira što je to susjedski derbi, da je jučer ovdje iznimno puno Slovenaca bilo u dvorani koji su pratili našu utakmicu i svi su zdušno navijali za Hrvatsku protiv Norveške. Veselin Vujović u nekoliko navrata je već naglasio prije, želim izbjeći
utakmicu s Hrvatskom za treće mjesto. To se dogodilo. Okupio je svoje igrače još prije polufinala protiv Francuske, Vujović na večeri, i rekao im je: dečki, odgovorite mi, recite mi tko je bio četvrti na olimpijskim igrama u Riju. Svi su ga bljedo gledali, nitko nije znao odgovor, i onda je odgovor Vujovića bio: ne znate, jer se toga nitko ne sjeća, i ja ne želim da večeras, odnosno na ovom prvenstvu, mi budemo ti četvrti, sve drugo može proći. A ja im od srca želim da večeras budu četvrti. Stepančić je ovdje na crti, lopta prva je za Hrvatsku. Sretno Hrvatska. I počinjemo ista postava kao je jučer počela utakmicu sa Stipom Mandalinićem na lijevom vanjskom. Duvnjak, Stepančić, Horvat, Musa i Štrlek, i na golu je Stevanović. Ima naših navijača i večeras dosta, možda ipak nešto za nijansu manje nego sinoć, ali čuje se ovdje itekako Hrvatska. Mandalinić, Stepančić proslijedio za Duvnjaka, Duvnjak na krilo, Štrlek je tu i u bliži kut je probao Štrlek, ide odmah obrana Mateža skoka, Slovenci su najjači u tranziciji, Kaptičnik je tu, ali zaustavili smo taj njihov brzi odgovor. Ovo je nepotrebno, potpuno nepotreban ulazak u utakmicu, preoštro. Duvnjak, to mu se već događalo na ovom prvenstvu. Ovakav jedan nesmotren start, povlačenje za majicu i odmah 2 minute za hrvatskog kapetana. Bezjak, Zarabec, to je kapetan Kaftičnik sa brojem 7. Gaber, i to će biti pogodak, prvi pogodak na utakmici. Bezjak za 1:0 Slovenaca. Slovenci su počeli sa postavom malih, niskih igrača u napadu sa 3 vanjska, Bezjak, Zarabec, i to znači da žele brzo igrati, da su svjesni da ne mogu baš prepucati naš blok. Ovog puta Bezjak je propucao sa igračem više i sa 7 metara. Mandalinić pod prekršajem, uzeo je Musa tu loptu, ruke su već u zraku Španjolaca. Nemamo pravi protok, ali imamo prekršaj za 9 metara. Ovdje je Mandalinić upozoren od španjolskih sudaca. Da vidimo tu situaciju još jednom. Prekršaj nad Cindrićem. Ostao je Stepančić sam. Moramo ići na brzi šut. Ruka je u zraku. Cindrić i Cindrić. 1:1. Mijenjaju Slovenci, ide Mačkovšek iz igre, vraća se Zarabec na mjesto organizatora slovenskog napada. Kaftičnik. Do sad na svim utakmicama je počinjao Dolenec, sad vidimo Kaftičnika na desnom vanjskom. Bezjak, Kaftičnik, velika rupa je ovdje ostala i šut s krila, nema prostora. Neda Stevanović, nema prostora za pogodak, iako je itekako bio dobar kut za Gašpera Marguča. Prva obrana hrvatskog vratara Stevanovića. Bio je veliki višak, jer imamo 5 igrača i Luka Cindrić je dobio udarac od njihovog pivotmena, zato je bio na podu. Sudac kaže da nije namjerno, da je to bila refleksna reakcija rukom. Ali lopta je ostala u slovenskom posjedu i to je gol. To je gol, ispali smo baš u trenucima kada smo se kompletirali, kada je isteklo vrijeme za kaznu. Dosta jeftino smo primili taj pogodak s crte. Ostao je Gaber nebranjen i lako zabio za povratak slovenskog vodstva. Duvnjak. Mandalinić, diže se Mandalinić, ali čita njegovu reakciju Matevš Skok, to mu je i suigrač iz Zagreba. Znate da Slovenac brani za hrvatskog prvaka i ako netko dobro poznaje kako puca Mandalinić, onda je to nažalost Skok. Ovo je bio pre rano šut. Mi smo bili 10 sekundi u napadu, Zla Horvat ušao na drugog pivotmena i preuranjen šut Stipe Mandalinića. Kaftičnik, Marguč,
Mačkovšek, Kaftičnik koji je ispala lopta, uzeo je Duvnjak, evo šanse za kontru, Štrlek juri naprijed. Štrlek. Ali odmah Slovenci pokušavaju odgovoriti i Stevanović. Dobio u glavu. Ali je 7 metara. 7 metara je pokazao Španjolac Ralui Lopez. Dobio je Stevanović u glavu u ovoj situaciji. Gledamo još jednom kontru koju je realizirao Štrlek. To će nam trebati večeras. Nešto lakih pogodaka. Suci zaustavljaju vrijeme jer je ostao u laganom knockdownu Stevanović, ali hrabar je, velik je, jak je i odlučio je ostati na golu i probat će zaustaviti 7 metara. Gašper Margući ide protiv Stevanovića. I pogodio je. Igramo bez vratara sa 7. igračem. Kontrac je tu koji je ušao. Mandalinić. Zaustavlja to Gaber. Duvnjak. Stepančić se diže i pored gola. Šteta, vratnica je. Golman je otišao u suprotnu stranu. Samo da je bila 10 cm točnije. Kaftičnik. Marguć. Kaftičnik. Mačkovšek. Stao je ovaj slovenski napad. Moraju se presložiti. Kaftičnik, pa još jednom Bezjak koji je ovdje na mjestu srednjeg vanjskog. Bezjak, broj 51, to je Mačkovšek, njihov najopasniji šuter. Marguć, Mačkovšek. Ruke su u zraku i ide lopta na krilo. Hoće li biti konačno oduzeta lopta? Neće, nego će biti jedan šut koji nije izrađen, nego je upućen pod pritiskom oduzimanja lopta. To čita Stevanović. Duvnjak je tu. Duvnjak 1-1 za Gojuna koji je ostao naprijed. Rijetke su situacije da Gojun sudjeluje u napadima. Ide promjena, ide Gojun van, vraća se Stipe Mandalinić. Čekamo Mandalinića, znao je bljesnuti na ovom prvenstvu, ali čekamo njegov pravi doprinos. To je igrač koji zabija po 7-8 golova u Ligi prvaka. Da, to je igrač koji zabija, ali kad se nešto radi za njega. U ovom slučaju on je taj koji igra sam, kao ovog puta. Stipe nije igrač koji sam sebi stvara šansu, moramo odigrati za njega. Pročitao je još jednom Mandalinića, suigrač skok, ali i Stevanović čita. Stevanović čita Bezjaka. Evo prilike da probamo nešto napraviti iz tranzicije. Duvnjak. Duvnjak za izjednačenje, treće izjednačenje. Duvnjak, njegov prvi pogodak. Slovenija igra sa jako puno rotacija, to je Vujovićev stil. Počeo je sa Zarabecem na srednjem, sad je već tu Bezjak na srednjem, Mačkovšek je na lijevom vanjskom i to će biti stalna izmjena, stalna rotacija. Moramo samo biti koncentrirani ko je tu. Da li imamo igrača koji šutira ili imamo ove koji idu na prolaz. I uzeli smo loptu. Uzeli smo loptu, Štrlek juri u kontru. Štrlek je siguran, prvi put večeras Hrvatska vodi. I zasad smo brži od Slovenije. Dali smo 2 ili 3 pogotka iz kontre i ko kaže da smo umorni? Niko. Zasad je sve u redu. Žuti karton za Jakova Gojuna, igranje nogom pokazuju Španjolci. Gojun uvjerava da tu apsolutno nikakve namjere nije bilo, ali piše se žuti karton za našeg obrambenog specijalista Kaftičnik. Mačkovšek. Dolazi Gaber po tu loptu. Bezjak, Kaftičnik se visoko diže, dobro smo ga zaustavili. Opet imamo kontru. Stevanović, fino, Štrlek je sam. I Štrlek je raspoložen, Štrlek je pravi, Štrlek je u kontri stalno i donosi nam 2 razlike. Ali Stevanović ima 3 obrane, dobar blok smo sada imali i povezali smo obrambene redove. To sam baš htio reći, odličan izlazak
Muse na 9 metara pod polufaulom, malim sitnim faulom koji je toliko zasmetao da je Steviju bilo lakše. Bezjak, Kaftičnik. Šteta, Musa je mogao uzeti loptu, ali pasivno je. Bezjak traži neko rješenje, Kaftičnik preuzima odgovornost, Štrlek je ostao na njemu i dobro se snašao Štrlek protiv slovenskog kapetana. Još dodir 2 i mora ići šut, Kaftičnik i kako ga je zabio Kroz blok. Kaftičnik, fantastičan pogodak, mora se priznati da je to dobro odradio Vit Kaftičnik, 32-godišnji kapetan Slovenije iz Montpelliera kroz naš blok, nije uspio ni Stevanović, vrlo sretno je Slovenija došla do pogotka ovdje. Trojica smo bili u bloku, ali lopta je prošla par milimetara pored Duvnjakove ruke. Moram reći, kad igramo 7 igrača, onaj naš pivotman koji ulazi, to je sad ovog puta Kontrec, on je stalno sam. Samo ga niko ne vidi i ne igramo na njega. Ne ide jednostavno Mandaliniću, treći njegov šut, treća obrana, skoka, ali Mandalinić može zabiti iz kontra. Ide Mandalinić sam. I zabit će Stipe Mandalinić za povratak na 2 razlike. Ali se nije uspio promijeniti, sad smo malo u nekoj formaciji koju nikad ne igramo, 6-0, Duvnjak je 4. Stipe je 5. u obrani, samo da napravimo jedan prekršaj, da uspijemo napraviti izmjenu. Da se vrati Gojon. I odmah reakcija ide igrač koji napada. Dolenec će napasti na Stipu, ali smo mi otišli u 5-1. Dolenec, Bezjak, Dolenec traži pukotinu, Duvnjak mu krade loptu, Mandalinić, ukrali smo loptu još jednom Slovencima, Duvnjak vuče polukontru, težak pas, ali dobar pas, Horvat i Horvat. Ide Zlaja Horvat lobom za 7-4. I time-out, jer igramo odlično, igramo fenomenalno. Time-out i jedna reklama iz Zagreba. Gore pas i veslanje, gore gubi. Ajde, ajmo. Iza ti, Hrvatska. Ajde, damo zbagu. Čulo se dobro na našem time-outu. Pazi za Rabeca, pazi pas i pazi veslanje gore. Da, sve znamo šta oni rade, igramo dobro, odlično smo reagirali ovog puta. Babić je promijenio u 5-1 jer je Stipe bio u obrani. Odigrali smo, uzeli smo loptu, imamo kontru, imamo polukontru i vodimo. To je to. Kritika za Doleneca od Veselina Vujovića. Našao si driblati tamo gdje Duvnjak stoji, da ti to više ne pada na pamet. Gaber, Mačkovšek, Bezjak, Dolenec na krilo i ide šut s krila, ide u gol. Gašper Marguč, drugi njegov pogodak. Marguč, igrač Vesprema, dijeli minutažu sa Jancom. Za mene Janc je trenutno najbolje krilo, možda jedno od najboljih krila u Evropi, ali Marguč ima prednost. Da, malo igra Blaž Janc kod Vujovića na ovom prvenstvu, ili manje od očekivanog. Igramo sa Duvnjakom, Cindrićem i Luka Stepančić. To je to što nam treba. Brza lopta, ne da se faulirati, imamo odmah veliki zicer. Mačkovšek pokušava odgovoriti, gužva je velika ovdje, nećemo to dopustiti, ali bit će sedmerac jer je obrana iz prostora. Duvnjak to priznaje ovoga puta. Isti problem koji smo imali protiv Norveške, taj prvi onaj val njihov poslije brzog centra, tu moramo napraviti prekršaj. Luka je bio plitko, preplitko je bio, nije napravio prekršaj, a onda se poslije toga dodala lopta na pivotmana i gotovo. Gašper Marguč je siguran.
Drugi realizirani sedmerac Slovenije, Marguč 2:0 protiv Stevanovića. Opet imamo 7 igrača. Šta je problem kod 7. igrača? Kontrec koji ulazi, on je sam. Znaju svi da vraća se na klupu i obrane ne obraćaju pažnju na njega. Jedna lopta bi bila idealna da ide na njega i da onda poslije toga igramo dalje. Da vidimo ovo, to je žuti karton, ali neće biti ništa od sedmerca kao što su priželjkivali s naše klupe. To je samo 9 metara. Prekršaj Cingesara, Duvnjak, Cindrić i oduzeta je lopta. Prekršaj Kontrec napravio u napadu. Nismo se snašli u ovoj situaciji. Nisam protivnik igre sa 7 igrača, međutim mislim da ga možemo bolje igrati. Igrač koji ulazi, pivotmen, drugi, svi su nas već snimili, znaju da on vraća se na klupu i niko na njega ne obraća pažnju i onda nemamo tog viška čovjeka. Ali ovo je dobro. Natjerali smo najopasnijeg šutera Mačkovšeka da se digne ovdje i Mačkovšek je promašio cijeli gol. Duvnjak! Ide dole. Mačkovšek nije baš taj neki obrambeni igrač, nije izašao na Duvnjaka i to Dule rješava. Bezjak, Dolenec, Mačkovšek na crtu i to je prelagano. Previše smo izašli, ne treba toliko izlaziti na Bezjaka, nije on igrač koji može šutniti sa 10. Samo smo otvorili prostor. Ovo je poslije toga bila ta reakcija. U tu rupu koja se otvorila ušao je Mačkovšek koji je dodao do njihovog pivotmana. Matej Gaber zabija novi gol, član mađarskog PIK Segeda. Drže se Slovenci stalno tu na 2 razlike. Cindrić. Stepančić. Kakav šut, ali nema sreće. Stepančić odbilo se od vratnice Slovencima u ruke. Probat će odmah odgovoriti na nepostavljenu obranu. Ali neka, dobar je šut, pozicija je bila, zašto ne šutni? Samo nesreća vratnice. Novi igrač za Sloveniju, broj je 5 Henningman. Što se tiče napada, nemamo šuta sa lijevog vanjskog. Možda je bilo dobro da uđe Mamić. Henningman s loptom, to je jedno Vujovićevo otkriće, samo 21 godina, igra za Ribnicu. Bravo, Musa. Dolenec, nema prostora, ruke su u zraku i Dolenec u naš blok. Još suci toleriraju ovaj napad. Ide šut sa drugog krila i ide pored vrata. Nema pogotka, dobra obrana Hrvatske. Odlična obrana, njihov napad nije uspio napraviti nekakvu akciju. Skočili su iz mrtvog kuta i Steve je dobro zatvorio. A vidimo da ulazi Šebetić mjesto Luke Stepaničića. Šebetić koji je nastradao u onoj pobjedi velikoj protiv Španjolske. Ali naša liječnička služba sa doktorom Kukinom na čelu je veliki posao odradila i Šebetić će probati dati svoj doprinos i danas. Ruke su opet u zraku. Zašto? Bili smo 10 sekundi u napadu. Je da nam lopta ide sporo, ali još prerano je to ruka dignuta. Ajde Dule, blok i šut, ajde. Cindrić uskoka ravno. Direktno uskok. Dva napada za redom nismo realizirali. Igramo bez Muse i Gojuna u obrani. To je najveći problem. Nismo se uspjeli promijeniti. Dolenec. Bezjak. Samo da izdržimo ovu obranu sa ovom postavom. Šebetić, Kontrec, Duvnjak, Cindrić u obrani. Dolenec, Henningman se diže. Henningman i evo prvog pogotka za 21-godišnjaka iz Ribnice. Da, nismo se uspjeli promijeniti. Ostali smo u postavi koja nije to. Nije to ta naša najbolja obrambena postava. Evo Mamića. 2 pogotka u nizu Slovenije. Mamić prvi put u igri večeras. Igramo sa 7 igrača i ono što stalno govorim, sad u ovom slučaju niko ne gleda na Musu. Tako je. Tako je, prva konačno poslije 10 utakmica da smo odigrali loptu na pivotmena tog drugog.
Musa je to iskoristio, iznudio sedmerac, neumorni Željko Musa, ušlo je to u gol, nisu priznali suci, a sada 7 metara. Izdvajo, kao što mu tepaju tribine, Horvat nam donosi pogodak za 2 razlike i zaboravlja ono što je bilo sinoć. Malo me muči što igramo dobro, mislim da zaslužujemo veću razliku od samo 2 gola razlike. Na osnovu onoga što vidimo na terenu. Bolji smo puno. Dolenec, Henningman, Dolenec, Bezjak i ispala je lopta za kratko Slovencima. Henningman pod pritiskom, Bezjak traži se da se podignu ruke. Dolenec, ruke su u zraku, još uvijek Dolenec i oduzeta je lopta. Koraci su Doleneca i evo prilike da probamo napasti nepostavljenu slovensku obranu. Mamić hita naprijed, Cindrić ima 1 na 1. Ajde Cindra, to! Uspjeli smo iskoristiti to što je Dolenec ostao. Dolenec se nije vratio, 6 na 5. Odlična reakcija i Mamića koji je povukao po sredini i dao loptu Cindriću. Drugi pogodak Luke Cindrića, Štrlek 3, Cindrić 2, Horvat 2, Duvnjak 2. To su naši strijelci. Čekamo ljevog vanjskog. Zarabec se vratio nakon relativno dugo vremena u igru. Zarabec. Bravo, Stivi. Ide Stevanović. 4. obrana Stevanovića. Stivi, povici s tribina za izvrsnog Stevanovića. U napadu variramo, igramo 2 napada sa 7. igračem, pa onda sa 6 u napadu i za sad uspijevamo. Žuti karton u međuvremenu dobio je Gaber, koji je nešto pripovjedao, kažu suci. I Španjolci su ga počastili žutim kartonom. Radili smo akciju da Zla Horvat ulazi pravi blok i da Mamić to iskoristi i da proba napasti na ovoj strani. Tako je, pa to je to. Kakav gol Mamića, bomba za najveću hrvatsku prednost, plus 4. Dolenec. Zarabec. Žuti karton ovdje, Kontrec priznaje odmah. Kontrec je agresivan, ali je mlad, nema onaj rating koji ima Gojun i Musa u obrani i stalno ga dobiva žute kartone ili 2 minuta isključenja. Kakav udarac, stvara nam probleme ovaj igrač, to je Henningman koji inače nije u prvom planu, ali 2 put se visoko diže, pripremaju to za njega. Zarabec i društvo i Henningman još jednom uspijeva pogoditi izvana. Igra u jednom malom slovenskom klubu i još nije ušao u kompjuter kod Stivija i to je njegova prednost. Mamić. Kontrac se izvlači, ali Cindrić će organizirati to. Cindrić, Mamić, fino. Ajde Šeba, šako je Rašlje. Šebetić za 13-9, ali Slovenci brzo pokušavaju odgovoriti. Dolenec je tu, ide udarac u naš blok i to je prijestup. Obranili smo se. Evo nam još malo prilike da iskoristimo ovo razdoblje, da probamo doći do još pokojeg pogotka i ostvariti osjetniju prednost možda na poluvremenu. Imamo napad, imamo možda najbolji napad što smo imali na ovome prvenstvu. Lopta ide brzo, pokretljivi su, osjećaju rupe, igraju sa repom i glavom, znaju koje akcije igraju. Ovo je do sad napadački najbolja igra Hrvatske na ovom prvenstvu. Opet je Zlaja ušao i da napravi blok za Mamića. 2 minute. Isključenje za ovaj grubi nasrtaj na našeg playmakera Cindrića.
Ide Henningman van, onaj koji nam je zabio 2 pogotka malo čas. I opet napad na viška igrača, imamo time out. Dobro, mudro, time out u ovim trenucima za Hrvatsku. Da čujemo što kaže Željko Babić. Držimo jako obranu. Zatvaramo jako Pivotmena. Neka šutiraju izvana, iz daleka i skoči u blok. Ok. U napad igramo plus. Dule, napašćeš ovdje. Ovaj je tu. Ajde probamo se odbrani. Dajmo no. Imate 1+, imate šuter na 2, imate ništa lijevo i desno. Šta igrate? Samo mi kažete što igrate u napadu. Đuro preblizo si, nemate brz, počasno je, alo bre. Ajde! Dajmo zbalu! Ajde, bravo se! Mogli ste vidjeti kako je jak Gaber i kako veliki trbuh ima pivotmen Slovenije s kojim se dobro nosimo za sad. Duvnjak, Šebetić, ali visoko preko gola ovoga puta. Dobro smo križali, dobro smo pripremili, ali nema preciznosti. Samo nije realizacija bila ta. A to je bio pogodak za 5 razlika. Ali Slovenci su još gotovo minutu i pol sa igračem manje i oni su sada izvukli vratara, igraju dakle sa šestoricom u napadu. Ali igraju sa trojicom napadača koji imaju svi prosjek 185. Nema razloga da se izlazi na njih, samo bočno biti oprezan na ove šutove sa zemlje ili na prolaz. Jer nijedan od njih ne može prepucati naše divove u obranu. Duvnjak koristi priliku da ukaže da je mokra podloga i da bi to bilo dobro obrisati. Prihvatili su to španjolski suci. Kreće sada nastavak slovenskog napada. Dolenec. Zarabec. Dolenec. I dobar gol. 6,5 metara šut sa strane. Bezjak je zabio za Sloveniju i spustio na -3. Došao je na 6,5 metara, niko nije izašao na njega. Pokušao se ga blokirati, ali je šut bio sa strane. To je jako teško blokirati. Ovdje je Duvnjak probao odgovoriti, ali je skok još jednom intervenirao. Duvnjak nije išao 100% na gol. Htio je dodati, otvorilo mu se i onda je nije imao više snage da šutne. Ovo je prekršaj nad Šebetićem. Još 15 sekundi do povratka kažnjenog slovenskog igrača. Ruke sudaca su u zraku, moramo brzo reagirati. Šebetić, Duvnjak na krilo, Štrlek se diže, Štrlek ulazi u gol. Štrlek je zabio ovaj pogodak sa igračem više, ali nemamo rješenja. Opet nam se dešava kao protiv Njemačke da sa igračem više nam diže se ruka da je pasivno. Malo su nas pročitali taj naš napad sa 2 pivotmena. Možda odigrati jedan klasični višak za nekog od naših krila. Nema prostora s krila za Slovence. Dolenec. Bezjak. Bravo Zlaja, ali preoštro, 2 minute za Zlatka Horvata. Još jedan nepotreban start, šteta. U najboljoj namjeri Horvat je krenuo, ali bilo je prečvrsto i Španjolci odmah dižu 2 prsta i šalju Horvata na klupu prvi put večeras. Zlaja je dobro pročitao da će biti pas na njihovog vanjskog i izašao je, samo je nespretno išao prema vratu. Inače, reakcija je bila odlična. Dolenec. Zarabec. Još jednom Zarabec, Dolenec. Nudi se Gaber, ali on je pivot. Dolenec i prolazi prelako Dolenec, ali Slovenci imaju igrača više i koristi to Dolenec koji je njihov čovjek koji
zna napasti, koji je jak 1 na 1, koji ide okom i to na gol. Da, to je problem sa takvim igračima, oni ne mogu šutati sa 9-10 metara. Međutim, kad ti dođe čovjek na 6-6,5 metara, može šutnuti pored tebe ili ovog puta što se izvio i prošao i tu su Slovenci najopasniji. Ne moramo izlaziti preko 9, ali ne smijemo dopustiti da nam dolaze tako preblizu obrane. Šebetić, kakav gol Šebetića, pod gredu ga je isprašio, skok je bio na toj lopti, ali ništa nije mogao napraviti. Dolenec i Šebetić čvrsto, ali dovoljno oprezno da ne bude isključenje. Bezjak je ovdje, zovu suci opet brisače podloge. Vjerovatno Babić pokušava da izvuče sve iz svih igrača. Igramo sad bez Gojone Muse u obrani, primili smo par pogodaka na sredini. Ovi igrači koji sad trenutno tu moraju biti malo agresivniji. To je probijanje, pročitali smo njihovu namjeru i oduzeta je lopta Slovencima. Dolenec radi prekršaj u napadu, obranili smo se i dočekat ćemo vrlo brzo našeg isključenog igrača. Još 10 sekundi. To je kvalitet našeg napada, 27. minuta, 1 izgubljena lopta. 7 slovenskih izgubljenih lopti. Vujović bijesan na Slovence. Pokušava sa nekom 5-1 obranom. Ali Šeba dalje ide. Ali Šebetić igra i diže na najvećih +5 na ovoj utakmici. 3 minute do kraja prvog dijela, imamo najveću prednost na utakmici. Bilo bi lijepo sačuvati tih 5 na odmoru. Dolenec, Zarabec, na krilu je Višak. Višak su napravili. Preblizu smo pustili Zarabeca da dođe na 6 metara, navuko nam je zonu i onda je poslije toga to samo bilo stvar realizacije. Cingesar je zabio, to je Darko Cingesar, jedan od 2 člana hrvatskog prvaka Zagreba u slovenskoj reprezentaciji. Onaj treći je također bio tu, to je David Miklavčić, ali njega je tijekom prvenstva promijenio Vujović. Ovdje je Cindrić iskoristio rupu. Cindrić koristi veliku pogrešku slovenske obrane. Da vidimo što se tu dogodilo. Šuti karton Vujoviću, jer bez veze maše rukama. I dalje negoduje Vujović, dobacuje zapisničkom stolu. A ide napada Slovenije. Zarabec. Dolenec. Probijanje, tako je. Još jednom probijanje, nemaju Slovenci rješenje u napadu. Ušao je njihov novi pivotmen, to je Blaž Blagotinšek. Sve pokušava Vujović, ne bi li nešto napravio protiv raspoložene Hrvatske, ali imamo novi napad i to na +5. Ponovo Slovenci igraju 5-1 sa Zarabecom naprijed i to bi Luka trebao iskoristiti. Cindrić. Kontric je bio sam. Mamić, Cindrić, pao je Šebetić, ruke su u zraku, moramo brzo reagirati. Cindrić, sam Cindrić, ali nema pogotka, ima prekršaja, da. Polako viče Babić s klupe, ali ruke ostaju u zraku. Ušli smo u zadnju minutu. Vujović traži da nam se oduzme lopta. Cindrić 1 na 1. Gol! Ide Cindrić! Za velikih +6 Hrvatske u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Traži Babić da se pošto poto obranimo ovdje. Dolenec. Bravo za Mamića, to je pravi izlazak. Moramo pasti jedan Cepelin, jer oni znaju odigrati Cepelin u zadnjem napadu. Dolenec.
Zarabec, Dolenec, još jednom Zarabec, još 10 sekundi do kraja. Dolenec pokušava sam riješiti i prolazi. Prolazi Dolenec, tražio je Cindrić, ovdje probijanje, ide jedan šut reda radi, probao je Matulić to sa zvukom sirene u Bersiju, ali nemamo se što žaliti zbog ovog primljenog pogotka, jer na semaforu stoji 18 Hrvatska, Slovenija 13+5. Imamo lijepu prednost, veliki smo posao obavili u prvom dijelu, ali priči nije kraj, čeka nas teških drugih pola sata. Ovo je po meni najbolje izdanje Hrvatske na ovom prvenstvu. Nebitno koliko su umorni, igramo fenomenalno. Napad nam je odličan, raznovrstan, na svaki potez Slovenaca imamo odgovor. Najbolja utakmica i sad je samo pitanje da li imamo snage da izdržimo do kraja. I fantastično, Babić pročitao taktički Vujovića. Sve odlično reagirao, igrali smo fenomenalno, raznovrsno, opasni smo sa svih strana. Kažem još jednom, najbolja utakmica Hrvatske na ovom prvenstvu za sad. Bravo, neka tako ostane i za nastavak. Kratko o strijelcima. Naši najraspoloženiji igrači što se realizacije tiše su Cindrić i Štrlek, obojica po 4 pogotka, obojica 4 od 5, visok postotak realizacije. Tu je Duvnjak s 2 pogotka, Šebetić 3 pogotka, i to kakva Luke Šebetića, koji je izgledao kao da neće moći dugo igrati nakon one ozljede protiv Španjolske, ali ovdje je pravi i on nas nosi. Stevanović je upisao 4 vrijedne obrane, postotak možda nije velik, 24%, ali ni skok nije puno bolji s 28%. Ma sve je u redu, samo kažem još jednom da izdržimo, jer možda sad u drugom polovremenu nastaje puno umora, jer znamo šta je, ovo je 10. utakmica. Toliko za sad iz Bersija, lijepe su vijesti, nadamo se da će biti tako i u nastavku, ostanite uz naš program. Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer još jednom iz Bersija, lijepe vijesti iz Pariza. Hrvatska ima prednost protiv Slovenije u borbi za broncu 18-13 nakon prvih pola sata utakmice, ali moramo ostati oprezni, moramo ostati usredotočeni prema našem cilju, jer Slovenci itekako imaju još prostora za rotacije na klupi. Neke ljude, tako reći, nismo vidjeli, poput Janca, i posve sigurno da će računati na njih. Da, za ovo prvo pravovreme sve što je pokušao Vujović, Babić je imao odgovor. Sve smo riješili, međutim nije to još gotovo. S jedne strane još mogu imati nekakve rezerve u Jancu, Mačkovšek nije puno igrao u napadu, i druga stvar, moramo biti svjesni da će krenuti umor kod naših igrača. Zato je dobro što su izrotirali ovoliko u prvom poluvremenu i nadam se da imaju snage da izdrže u ovom tempu do kraja. Idemo na još jednu reklamu, pa onda povratak na drugo poluvrijeme. Evo nas natrag, cijenjeni gledatelji, evo onoga što smo malo čas najavili, broj 8 na terenu, Blaž Janc. To je novo rješenje s kojim pokušava Vujović vratiti Slovence u ovu utakmicu. Blaž Janc, samo 20 godina, velika zvijezda u Celju, velika nadolazeća zvijezda, pa moglo bi se reći i svjetskog rukometa. Da, trenutno najveća mlada zvijezda svjetskog rukometa, igrač koji je po meni daleko najbolji pojedinac u slovenskoj ekipi. Nije mi jasno zašto ne igra toliko koliko igra, na primjer, u Celju, gdje je najbolji strelac. Šta reći, već je sad potpisao za Kielce, za prvaka Evrope. Zato moramo biti dodatno oprezni, jer Janc je sada na desnom krilu, a ovdje je odmah zaustavljen sat, što traže Španjolci. Semafor nije išao. Da, oni su dali znak da se može krenuti u drugo poluvrijeme, ali zapisnički stol se nije uskladio i Španjolci sada čekaju da krene i vrijeme na semaforu, a onda kreće taj slovenski napad. Čini se da je sad to i riješeno i idemo vidjeti prvi slovenski napad u drugom poluvremenu. Grebenc, Dolenec I Zarabec. 3 niska igrača.
Dolenec, Grebenc, visoko se diže i preko gola puca, Bio je ali blok. od bloka korner je. Zarabec, Dolenec, još jednom Miha Zarabec, to je na crtu dobro proigrano i to je ušlo. To je ušlo, prolazi to, Gaber je strijelac za Slovence. Da, nepotrebno je izašao Šeba na sredinu, to je Šeba treba preuzeti pivotmena, a da izađe Mamić. Nesporazum. Mamić, Duvnjak, Šebetić. Musa se nudi na crti. Mamić, nema prostora za šut Marko Mamić, Šebetić. Tu je Štrlek, prijeti nam oduzimanje lopte, ruke su u zraku. Mamić prolazi do kraja, ali ga lijepo čita Matevš skok. Probao ga je iznenaditi ovim lobom Marko Mamić. Nije to ispalo dobro. Slovenija želi brzo odgovoriti, doći do drugog pogotka i primaknuti se. Šteta, Mamić odlično prošao, samo je odlučio se za neku vrstu loba, sukog lista koje je skok pročitao. Zarabec, Dolenec, Grebenc na krilo, nema prostora na krilu, tamo je Horvat dobro zatvorio, ali ovo je opasno. I Stevanović skida zicer. Kako je prošao čovjek kroz našu obranu, to je čista situacija za Zarabeca bila, evo prilike za Šebetić. Šeba, široko je si bio sam, šteta. Nismo iskoristili šansu iz ove kontre, doći do lakog pogotka, ali vrijedi vidjeti još jednom kako Stevanović ulazi u drugo poluvrijeme, peta njegova obrana. Skok s druge strane ima 8. I jako je teško igrati Šebetiću protiv jednog Zarabeca koji je 20 centimetara niži od njega i jako brzo, ali sreće imamo Stivija. Pročitali su nam. Zarabec nam bježi. Poklon za Zarabeca. Mamić ga časti loptom i to je 15-18. To je razlog za brigu. 2 pogotka Slovenaca u drugom dijelu. Mi čekamo i dalje hrvatski odgovor. 3 minute smo bez pogotka. Slaja Horvat ide na drugog pivotmena i vjerovatno će Duvnjak sa njim raditi blok te blok. Cindrić. Možda da malo Cindrić pusti loptu dalje do Duvnjaka, da pokušamo to, ako je već Zlaja ušao na drugog pivotmena, da ode lopta na drugu stranu pa da Duvnjak to iskoristi. Ruka je opet u zraku. Cindrić, još jednom je to zaustavljeno, stalno su ruke sudaca u zraku, nemamo pravi protok lopte, nemamo pravu reakciju, ali imamo Cindrića koji je moćan 1 na 1 i koji individualnim rješenjem donosi pogodak kad nemamo kolektivnu igru. Ajmo Musa 2 minute. Prečvrsto Musa. Koristi to Gaber, isključenje prvo Hrvatske, nismo dobro ušli u drugo poluvrijeme. Evo nove neprilike za nas. Napad je opet malo bezidejan, odnosno ne odigramo ono što treba. Zlaja Horvat je ušao sa namjerom drugog pivotmena, ne da Cindrić igra stalno 1 na 1, ali dobro, jednom je prošao. Prvo isključenje za Musu. Zarabec pokušava naći neki višak. Miha Zarabec, Dolenec na krilo za Janca. Nema prostora. Dolenec, Zarabec, ide Šebetić i uzeli smo loptu. Bravo za hrvatsku obranu. Bravo za Stevanovića koji to miruje, koji kaže polako, nećemo juriti, imamo igrača manje, idemo probati potrošiti što je moguće više vremena jer vodimo 4 razlike. I bravo za Šebetića koji je istrčao iz naše obrane. Imamo 5 igrača u obrani, istrčao je, isprovocirao je dodavanje i ovo je 80% njegova lopta. Šebetić. O ne.
Tu nikoga nema. Zla je već krenuo nazad. Šebetić je bacio loptu, ali nije gledao da je naš kut, naše krilo prazno. Ali Duvnjak rade. Duvnjak je presjekao, Štrlek ide u kontru. Bačeno za Šebetića. Šebetić gol. Sad se moramo brzo vratiti, postaviti. Ide brzi centar za Rabec, Dolenec prolazi, ali Stevanović, čista situacija za Doleneca i Stevanović, još jedna velika obrana Stivija. Fenomenalna obrana, nismo se uspjeli vratiti poslije šuta Šebetića, ostali smo 4 u obrani, velika rupa i velika obrana Stivija. I sad igramo sa 7 igrača u napadu. Ne, sa 6, pardon. Imamo isključenog igrača. Vidim da nemamo golmana. Cindrić. Vraća se Horvat na klupu. Stepančić se visoko diže, ali ide to u blok slovenski. Tu je Cindrić napravio dobro ovaj potez. Malo je omeo za Rabeca da ne može baš odmah baciti loptu na drugu stranu. Hrvatska je kompletna, za Rabec na crtu fino i Stevanović izluđuje Slovence i još jedan zicer je skinuo Stevanović. Šansa da ovo iskoristimo, moramo otići na veću prednost. Pričao sam sa Stivijem prije utakmice, rekao mi je danas ću poginuti. Bravo Stivi! Kakve dvije vezane obrane Stevanovića, prvo nogom, sada rukom. Gaber ima širom otvoren put za gol, ali Stevanović kaže nećeš proći. Hrvatska, poklic tribina, prepoznaju navijači da su ovo trenuci koje treba iskoristiti. Prekršaj nad kontrecom za 9 metara. Ali dobar napad. Križali smo se, napravili smo prostor za kontreca, šteta, samo malo preciznija lopta. Ide Zlaja na drugog, treba lopta do Duleta. Samo sad malo Cindrić da pusti loptu dalje, da ne ide 1 na 1. Mislim da mu to i Babić govori, da dadne loptu do Duvnjaka, da tamo naprave blok de blok. Ali ruke su u zraku, morat će Cindrić napraviti nešto. Ide na krilo za Štrleka, Štrlek, gol! Gol za povratak naše najveće prednosti, 21-15, 6 razlike koje smo imali u prvom dijelu na 18-12. Tako je, Luka. Nema potrebe da se izađe na Zarabeca na 9 metara, međutim mora se spustiti jer je Zarabec jako brz. Gaber, Dolenec, Zarabec i još jednom Duvnjak. Duvnjak vuče kontru, Duvnjak nesebično, ali Duvnjak gol! I Slovenci koji jako brzo trče napred, ne vraćaju se. Sad smo imali 4 igrača u polu kontri, samo jedan njihov. I ne preostaje ništa drugo Vujoviću nego da traži time-out. Vrijedi gledati ovo još jednom. Vid, ideš u napad. Gdje zmagu? Vjerujem da ste čuli ponešto sa naše klupe, nema opuštanja, nema stajanja, idemo dalje kao da je 0-0. Ali na sreću nije 0-0, igramo dalje. Ovo što je Babić rekao, nastavljamo trčati i čestitke svim igračima jer znamo šta je bilo juče, igraju danas fenomenalno. 7 naših golova iz kontre, kontra koja se predstavljala kao najveće slovensko oružje protiv nas. Bezjak, Grebenc, dobar gol. Opet ovaj šut pored. Niko od njih ne može prepucati naš blok, ali ovo su jako teške lopte za braniti kad lopta ide pored bloka. To Stivi ne vidi. Evo i slovenskog pogotka nakon relativno dugo vremena. Oni su promijenili pola ekipe. Ušao je i Cingasar ovdje, opet je onaj Henningman mladi tu, novi čovjek na crti je Blaž Blagotinšek, Cindrić, Duvnjak.
Stepančić, Duvnjak, Bravo, Dule! Koja finta! Duvnjak 23-16, Kaftičnik pored Imamo gola. loptu. Pored gola. Slovenci su mislili da mogu odgovoriti brzim centrom, ali mogu otići u novi promašaj. Širi ruke, Vujović negoduje, viče na svog kapetana Kaftičnika, ali 23-16 je hrvatska prednost. I fenomenalna rola našeg kapetana Duvnjaka. Uzeo je dvije lopte, otišao dvije u kontru. Sad je odigrao fantastičnu fintu. I još jednom za kontreca. Rekao je Vujović kada bi on bio izbornik Hrvatske da Duvnjaka ne bi vodio na svjetsko prvenstvo. Na sreću nije naš izbornik, imamo mi našeg izbornika. Ovo je odgovor Slovenaca, ovo je pogodak, to je Grebenc zabio, brzo Grebenc koji drži Slovence u kakvoj takvoj igri, neki tračak nade im daje Grebenc koji veže dva pogotka. Puno je do kraja, još 20 minuta. Ali uživamo. Apsolutno. Stepančić, Duvnjak, još jednom Cindrić, pa Duvnjak koji je fino proslijedio i ovdje je suđeno što? Suđeno je da je to lopta za Hrvatsku, a ne kao što su sugerirali sa slovenske klupe da je to out bio. Kakav bomba! Šteta, nismo imali sreće. Cindrić je potegnuo, zatresao se cijeli gol slovenski, ali dobro je da je zaustavljena kontra. Mijenjaju Slovenci, ide opet Grebenc koji nam je zabio dva pogotka maločas, opet pokušava naći neku pukotinu u obrani Grebenc. Vratili smo se, ali nismo uspjeli napraviti one zamjene i to je odmah kazna. Ostali smo u 5-1, Cindrić napred. To je taj rizik, ali moramo se tako igrati. Bilo je najvažnije da se vratimo i da ne pravimo izmjene. Bezjak je zabio dva pogotka Slovenaca za redom. S -8 spustili su se na -6. Stepančić, Cindrić pod prekršajem za novi gol. Luka Cindrić, 25-18. Bravo Stivi, još jedna obrana Stevanovića koji čudesno brani u drugome dijelu. Uskupno 8 obrana, Stivi je na 30%. Stivi brani dobro, igramo u obrani fenomenalno. Raznovrsni smo, još malo samo da Luka Stepančić se oslobodi i da i on bude aktivan. Mislim da mu sad baš Babić to govori, ajde Luka. Luka Cindrić igra dobro, ali samo još Luka Stepančić i da nastavimo ovakvim tempom. Duvnjak, Cindrić ispala mu je lopta. 1-1, ali je ispala lopta. Šteta, pokazuje Cindrić da je to bilo i pod prekršajem, ali... Veći je problem što se nismo promijenili. Da, to je problem. Da, to je najveći problem. I evo pogotka prvog na utakmici za njihovog novog pivotmena. To je Blaž Blagotinšek, 22-godišnjak iz Vesprema, vrlo tjelesno moćan, 202 centimetra i 115 kila. Teško ga je čuvati, teško ga je braniti, velik raspon ruku, evo kako se širi Blagotinšek pred našima. Malo samo da Luka Cindrić možda malo u ovim trenucima previše igra 1-1. Treba ta lopta ići dalje, imamo mi rješenja i lijevo i desno. Tako, jedno križanje, pa blok, ruka je u zraku, ajmo Luka. Sad jedan tamo blok, dupli blok za Duvnjaka da to riješi, jer ruka je u zraku. Tako je Dule, pas za Zlaju, to! To je to, Horvat se prikrao na crtu i poput pivota zabio. Lesjak je na golu, promijenio je Vujović vratara. Urban Lesjak iz Celja, 26-godišnjak. Držimo to na
7 pogodaka prednosti na polovicu drugog poluvremena. Idemo. Kaftičnik, Bezjak, Kaftičnik, Grebenc, težak pas za Grebenca, Musa ga dobro čeka. Šebetić vani, Musa iza njega, duplamo prostor, fenomenalno. Bravo Šeba, to je. Ali odigramo fenomenalno i onda neka nesretna lopta prođe pored nas, ali ne treba se brinuti, igramo dobro obranu, ovo je prošlo Duletu kroz ruku. Blagotinšek je još jednom zabio, Blagotinšek je povezao sada 2 pogotka. Slovenci uspijevaju zabijati u ovom razdoblju preko njega. Blaž Blagotinšek, to je pričuvno rješenje s kojim je Vujović krenuo. Stepančić, dobar blok, dobar slovenski blok, ide kontra, možemo li to spriječiti? Kaftičnik i pod prekršajem za 2 minute. A možda neće. Imamo sreće. Uspio je Musa to zaustaviti, već su vidjeli Slovenci da su to 2 minute, cijela klupa njihova na nogama negoduje zašto nisu 2 minute isključenja, ali imamo sreće, to moramo sada priznati. Ralui Lopez i Sabroso Ramirez su bili blagonakloni prema Musi. Luka Stepančić nije konkretan u napadu, možda da vratimo Šebu. Šeba je bio odličan ono što igra. Bravo Musa. Kaftičnik na crtu, još jednom Blagotinšek, nemamo rješenja za njega, stvara nam sve više problema Blaž Blagotinšek koji se pretvara polako u prvog slovenskog strijelca. Kaftičnik, jedan pas za visokog kružnog napadača i Blagotinšek još jednom to koristi, ušao je u seriju, 3 šuta, 3 pogotka. Slovenci nemaju rješenje sa vanjskih pozicija i zato pokušavaju, odnosno sad u ovo vrijeme i uspijevaju igrati na pivotmena. Rješavamo njihove vanjske, ali imamo problema sa crtom. Ima viška na krilu, Štrlek, vrlo važan gol jer su nam se primaknuli Slovenci, došli su nam na 5 golova za ostatka, ali Štrlek je sada zabio. I uspjeli smo se promijeniti i igramo u onoj našoj najjačoj obrani. Gojon, Musa i Mamić. Opet dodavanje za pivotmena. Sad možda malo se spusti na pivotmena, da pivotmen ne dobije loptu, pa nek vanjski igrači njihovi šutiraju. Bezjak nije toliko visok. Jedino paziti na ove šutove sa strane. Prešutat nas ne mogu. Samo guranje na pivota. I opet problemi. Ovoga puta 7 metara. Blagotinšek je nezaustavljiv za sad. Ili ako ga zaustavljamo, onda je to za 7 metara. Mislim da je ovo 4. ili 5. napad Slovenaca koji se završava na isti način. Guranje na pivotmena. Moramo to riješiti, pa nek šutiraju izvana. Gašper Marguč ide protiv Pešića, našeg heroja od sinoć koji je imao toliko velikih obrana. Probat će drugi naš Ivan na vratima. Pešić protiv Marguča. Siguran je Gašper Marguč, 3 od 3 realizacija sa 7 metara. Imali smo jednu fenomenalnu seriju kad je Dubnjak presekao 2 lopte, kad smo otišli u kontru, otišli smo na 6 razlike i sad već jedan dugi period igramo go za go. Tu smo negdje između 5 i 6 razlike stalno. Nije nam obrana sad najjača, ne rješavamo pivotmena i zato moramo igrati u napadu, svaki napad do gola. Imali smo i 8 razlike u jednom trenutku, 24-16, ali još uvijek je sve u našim rukama. Šebetić, Cindrić. Cindra korac. Ali dobro, sudili su pasivno.
Možda je već malo i umor. Počeli smo igrati duže napade, malo Cindrić više solira. Brzo rješenje nam treba. Cindrić još jednom u zagrljaju jakoga Gabera na crti, tu se ne može proći i ostaje nam mogućnost samo za neki skok šut po svemu sudeći ovdje, ali opet 9 metara. Cindrić solira, treba sad igrati križanje za jednog od vanjskih igrača. Ajmo Mamić. Šteta stativa. Dobro je bilo zamišljeno. Vratnica 27-22, ne predaju se Slovenci, Vujović traži gol, oj dobio ga je. Možda jedan time-out, ušli smo u jednu fazu kada možda treba predah. 23-27, prepolovljena je naša prednost i Babić traži time-out. Daju nam gol nakon 3 sekunde. Pa napravi faul, igra i stane na pivotmena. Nije gotova utakmica. Nije gotova utakmica, ne bacaj tamo lopte bez veze. Ajde. U redu, slušaj me. Znači, sad mora da izgine 10 zadnjih minuta, dajte sve u životu. Kao da je... Ajde! Cindrić se zabija, on. Za koji pomaga, ne mora sam svojemu dok... Ajde, gremo, kdo vas magu? Livo i desno. Još 2 minuta moraš riješiti igru. Ne žuri napad i moramo se vratiti. Dečki, ne gotovo! Namirisali su Slovenci šansu, Vujović drži govor kao da je pitanje života ovdje za njegove igrače, traži sve da daju što mogu dati, imamo sve u svojim rukama, idemo na zadnjih 10 minuta utakmice, 4 razlike je, ali primaknuli su se Slovenci jer smo imali 8 u jednom trenutku. Samo da izdržimo fizički, mislim da je ovo malo pad fizički, malo kažem u ovoj fazi igre je Cindrić previše solirao. Treba nam igra ono iz prvog poluvremena, brza lopta, dobra križanja i bit će sve u redu. Mamić, Duvnjak, moramo ubrzati protok, prijeti nam podignuta ruka, Duvnjak je pod prekršajem, ono što je dobro je da vrijeme ide, da je 9 metara. U prvom poluvremenu smo igrali akcije, sve je bilo dogovoreno, sad igramo, a ovo neće proći. Ali Duvnjak je uzeo loptu, to je lopta za Hrvatsku, prekršena Duvnjaku, dobro je, spasili smo se pasiva jer je to obrana bila vratara, to je zaustavio Urban Lesjak, morao je Duvnjak uzeti ovaj šut, koliko god je to teško moglo ući, morao je jer bi nam oduzeli loptu Španjolci. Malo sreće za nas, ali dramatično nam treba jedan gol u ovim trenucima. Treba nam brža igra, treba nam brža lopta, protok lopte, ono što smo igrali u prvom poluvremenu. Zlaja u drugom poluvremenu manje ulazi na drugog pivotmena. Ovo je 2 minute, ajde sreće. Dobro je. Barem nešto. Kontrac je isprovocirao 2 minute, ostao je ležati ovdje kapetan Slovenije Vite Kaftičnik, ali ide drugi igrač na klupu, to je Borut Mačkovšek, isključenje je za njega. Trebamo vidjeti tamo Duvnjaka koji se naslonio na reklamu i kao da mu nije dobro, umorni smo i to je vjerovatno jedan od razloga ovog pada u igri, jer nemojmo zaboraviti sinoć smo u ovo vrijeme igrali utakmicu. I to kakvu utakmicu, ali sada se moramo usredotočiti na ovo, moramo napraviti neki višak. Duvnjak, Cindrić je sam. Cindrić, vrlo važan pogodak, 28-23. Slovenci igraju sa 6 igrača, mijenjat će gol, nemaju vratara i ajde sad da završimo tu priču sa pivotmenom, da ga zatvore Gojun i Musa, pa nek šutiraju izvana. Ali sada nije pivotmen Blaž Blagotinšek koji nam se nazabijao, nego je tu opet Gaber, Bezjak na krilo, dobar kut, Stevanović ne može zaustaviti. Veliki kut. Darko Cingesar, ne predaje se Slovenija. Sad igraju bolje, ovo im je možda najbolji period igre, igraju brzo, igraju, rješavaju se lopte, svjesni su da ne idu
da ne mogu proštati našu obranu i ne idu uopće na šut izvana. Zato su opasni. Duvnjak, Ajmo, Luka. Zlajo! Tako je, Zlajo! Horvat, čovjek kojem je ove protekle noći bilo vjerojatno najteže od svih. Rekao je da će odigrati utakmicu života. I igraju 4 od 4 je njegova realizacija. 29-24, Horvat nam donosi 5 razlike. To neće proći. Dobro je, to je natjerana Slovenija na jedan šut iz kojeg teško mogu proći. Vrijeme je zaustavljeno, briše se podloga, preuzima odgovornost Bezjak. Imamo 22 sekunde igrača više. Moramo biti koncentrirani na neki pas na pivotmena ili možda neki višak i možda šansa da Stivi postigne gol. Grebenc, Kaftičnik, Bezjak, Gojun ide fino na njega, zaustavljen je Gojun, gledaju Slovenci na semafor, mogu li dočekati svog isključenog igrača, Bezjak, Kaftičnik, Bezjak i to će biti sedmerac. Probio se ipak ovdje Marko Bezjak, 30-godišnjak iz njemačkog Magdeburga i uspio je iznuditi opet sedmerac. Ide još jednome, Pešić će probati to zaustaviti. Pešić je sinoć zaustavio jedan sedmerac, a da vidimo Blaža i Janca. Prvi put večeras Blaž i Janc mijenjaju izvođača Slovenci. Dobro je Slovenija odigrala ovo period sa igračem manje, bili su strpljivi, čekali su igrača da budu kompletni. Kad su bili kompletni, napravili, Bezjak je odigrao sam jednu fintu, prošao na 6 metara, ali dalje imamo 4 razlike. Vrijeme nam sporo ide u ovim trenucima, tako nam se čini. 7 minuta do kraja, 4 razlike. Šebetić. Ovo je bio ulazak Štrleka na drugog pivotmana, međutim Šeba je otišao previše prema sredini. Ako mu je Štrlek tu, onda treba ići na Cingersara koji je najmanji igrač i gdje mu Štrlek blokira. Ovdje na ovu stranu, na široku, a ne tamo na sredinu gdje su njihova dva najveća. Sad ide Zlaja sa druge strane na ulaz i lopta je došla do Duleta, ali... Cindrić, težak pas, bacio se Duvnjak i čija je lopta? Lopta je za Sloveniju, kažu suci. Izgubili smo loptu i ide Slovenija. Dule se ne može vratiti. Grebenc, gol. Dule se ne može vratiti. Duvnjak ostao bez snage, Kaftičnik je ovdje nastradao, 26-29. Slovenija se prišuljala na samo 3 pogotka zaostatka. Ništa nije gotovo u Bersiju. Ono što nam je bilo najjače u prvom poluvremenu, protok lopte, raznovrsna igra, odlična taktička priprema napada, sad nemamo. Ponovo isto, Zlaja Horvat ulazi na drugog pivotmena i bilo bi bolje da u tom slučaju lopta ide do Duvnjaka i da Duvnjak ide u akciju, a ne Cindrić sa sredine. Jako teško prolazi, a u ostalom pokušali smo 6 puta, nismo uspjeli. Treba lopta do Duvnjaka dalje. Kaftičnik se ozlijedio, pitanje je hoće li se vratiti, ali nama treba gol. Pošto poto nam ovdje treba pogodak. Istopila se velika hrvatska prednost i moramo se maksimalno uozbiljiti jer Slovenci osjećaju priliku. Opet Duvnjak maše rukama, ali ne igramo ono što je bilo dogovoreno. Cindrić, Šebetić, Duvnjak na crtu, kontrac je u zagrljaju. Ponovo odigrali smo jedan logičan napad, pokušao je Duvnjak odigrati. Samo da ne idemo 1 na 1 bez veze, previše. Idemo u novi napad, kontrec, treba nam pogodak, treba nam
gol iz ove akcije. Ruke Nemamo su u ideja. zraku. Cidrić mora preuzimati odgovornost. Nemamo ideja. Možemo li možda uzeti loptu? Može, Možemo, Šeba, ide. ide kontrec, ali oduzeta nam je lopta. Bezjak ide u kontru za 2 razlike. Ide šut. Ajmo, Stivi! Ne. Ušlo je. U krizi smo u napadu, ne možemo postići pogodak, igramo pogrešno, nemamo ideje. Babić reagira tako da uvodi 7. igrača. Ne možemo, nažalost, bez drame. Slovenija se vratila potpuno u igru. Jučer smo imali 2 razlike protiv Norveške u zadnjih 5 minuta. Imamo i sad 2 razlike protiv Slovenije, ali nemamo igru, nemamo protok lopte, nemamo rješenje u napadu i ugrozili smo onu prednost koju smo stvarali cijelu utakmicu jer smo jako pali, nedopustivo pali u zadnjih 12-15 minuta ove utakmice. Opet nemamo ideje, opet trebamo... Cindrić, ruke su u zraku. Apsolutno smo stali igrati. Cindrić, Duvnjak mora uzeti šut, pao je Nema Duvnjak. snage, Dule je pao, propoje. Ide vrijeme, Slovenci traže da nam se oduzme lopta. Duvnjak od bloka. Ne kroz sredinu. Treba ovo zaustaviti, time out, treba da se smirimo malo, jer sad se utakmica lomi. Kasnije će biti prekasno. Dolenec, kakva akcija, Slovenci su unutra. I oni su u naletu. Ovo je, Slovenci su pojačali obranu, mi mašemo rukama, prestali smo igrati. Govor tijela nam nije onaj koji je bio u prvi 40 minuta. Totalno se utakmica okrenula. Ako ne postignemo sad pogodak, bit će frka. Evo time out. Dule je u zamjeni. Dule je u zamjenici. Ajmo ćeš. Šeba. Igramo 7. igrača. Slušaj mi dobro. Igramo 7. igrača. Povuci mu malo kad on napadne ovdje. Povuci malo ovoga igrača. I odigraj brz pas oko nogu 6 za 6, ali lakije možemo. Molim vas, samo budite mirni, nemoj da napravimo sad gluposti, sad se lomi utakmica. Ali moramo se obraniti. Ajde, jebimo fuce. Hrvatska. Ajde. Idemo na rasplet još jedne drame u Bersiju. Da li će vidjeti Šeba da je Musa sam? Cijela dvorana protiv Hrvatske, ovaj neutralni dio. Horvat i Greda. Nema pogotka Zlatka Horvata. Moramo se vratiti, moramo napraviti faul, moramo zaustaviti ovo. Crna rupa ponovo. Ovo je probijanje možda. Nemamo obrane, nemamo ništa, glave su dole. I Slovenci su stigli nas. Opet kao juče. Govor tijela naše ekipe nije dobar. Francuzi koji su bili neutralni, koji su cijelo vrijeme kao u kazalištu gledali ovu utakmicu, sada su zdušno za Sloveniju i protiv Hrvatske. Sada se više ne čuje ni onaj poklič naš s tribina koji je bio dominantan. Cindrić, Mamić. Ovo je 2 minute možda. Bila je na ruci, ali sad se to neće svirati. To je kraj utakmice i koliko nismo dugo zabili gol. Cindrić. Mamić. Šebetić. Tako je, Šeba! Šebetić Pa se za moramo brzo 30-29. Ide odmah brzi centar. Bezjak, Dolenec za Janca. Ajmo jednu obranu. Ali višak je na krilu i novi Ne, gol. pucamo u obrani. Slovenci su ubacili u 5. brzinu, igraju puno bolje.
Minuta i pol do kraja. Šebetić. Ne znamo što radimo, bit će pasivno. Šebetić, Cindrić, Mamić na krilo, Štrlek pod Ovo je prekršajem. sedmerac Ništa možda, nije ne. suđeno. Ništa nije suđeno. Slovenija ima napad za preokret i senzaciju ovdje. Ne pravimo više faule, oni rade šta hoće. Gol, Slovenija vodi 31-30, zadnja minuta. Ovo samo možemo mi napraviti. Svjestan sam da nemamo snage, da će biti problem, ali ovako stati odjednom u tako bitnoj utakmici je neshvatljivo. Horvat, Šebetić, tko će preuzeti odgovornost? Netko mora, nešto moramo smisliti. Ko, Šebetić. Duvnjak, pod prekršajem je Duvnjak. Ali to znaju i oni. Imamo 20 sekundi da uzmemo produžetke. A ko od naših može izdržati igrat produžetke? Baš me zanima. Duvnjak, Šebetić, Musa je sam. Cindrić, Duvnjak, moramo nešto napraviti, 10 Musa je sekundi. sam. Musa je 6 metara sam. Nema više, imamo samo 7 sekundi do kraja. Nećemo valjda izgubiti 2 utakmice na dramu. Ne Dule. Gotovo je, sve je gotovo. Sve je gotovo, Slovenija je napravila senzaciju kakvu samo Hrvatska može nekome pokloniti i prirediti. To što smo danas izveli, to se ne pamti na ovakvim utakmicama. Nije mi jasan ovaj naš prestanak igre, ne pad igre, nego prestanak igre. Vodili smo, ljudi moji, 8 razlike. Igrali smo fenomenalno i onda smo počeli solirati. Stali smo igrat totalno. Razumijem da ima umora, razumijem da je to, da smo jučer imali utakmicu, ali ovako stati bez ideje, bez ičega i samo smo pustili smo utakmicu i ni obrane, ni napada, ništa. Zaslužena pobjeda Slovenaca, nema šta, igrali su do kraja, borili su se, imali su gotovu utakmicu, izvukli su se, ali ovo je naša tragedija. U 40. minuti je bilo 24-16, plus 8 za Hrvatsku. 2 minute, 5 minuta prije kraja još smo imali 2 razlike. Potonuli smo, potučeni smo, slomljeni smo drugu noć za redom. Na nevjerojatan način izgubili smo dobiveno, izgubili smo na način na koji samo mi to možemo napraviti i Slovencima smo poklonili prvu medalju u povijesti svjetskih prvenstava. Odjednom iz nekog razloga smo promijenili igru. Prvo polovrijeme koje smo igrali, rješavali smo se lopte, imali smo akcije, nadigravali smo se. Drugo polovrijeme od 40. minute smo počeli solirati. Cindrić ne može prolaziti stalno ovako. Izgubili smo igru, nismo imali ni lijevog ni desnog vanjskog i onda smo pali u tu neku rupu. Do sad je ovo bila rupa mala, ovo je bilo nevjerovatno. 20 minuta nas nigdje nije bilo. Šta je reći? Šteta. Ne znam zašto. Neko mora odgovoriti zašto. Utakmica u kojoj su Slovenci do 40. minute izgledali poput razbijene vojske, u kojoj je taktički potpuno nadigran bio Vujović
ali utakmica u kojoj smo nedopustivo propali u zadnjih 15 minuta i Slovenci su iskoristili poklonjeno i zavili nas u crno ovdje. Teška večer. A moram nešto reći sad na kraju. Ako smo rekli da 40 minuta, odnosno prvo polovrijeme, da je Babić imao odgovore za sve, zadnjih 20 minuta nije imao odgovor za ništa. Veliko slovensko slavlje, šokirani hrvatski navijači u Bersiju, šokirani naši igrači. Teško je nešto pametno reći, možda je najbolje otići prema Zagrebu, a onda vidjeti uopće ima li netko raspoložen nešto za reći od naših rukometaša. Ostaćemo ipak u Bersiju, pričekat ćemo izjave. Idemo vidjeti može li Željko Babić objasniti što se dogodilo u završnih 15 minuta ove utakmice i kako su nas Slovenci nadigrali i nanijeli nam jedan od najtežih poraza u našoj rukometnoj povijesti. A ovo je jako težak poraz zato što smo 40 minuta izgledali fenomenalno i iz neobjašnjivog razloga 20 minuta nemamo odgovor. Još sam rekao tijekom prenosa da ne možemo igrati sa tom igrom 1 na 1 sa Cindrićem. Nismo uopće igrali onako kako smo igrali u prvom poluvremenu. Zašto? Ne razumijem zašto nešto što ti ide dobro, zašto staješ. Na ovom svjetskom prvenstvu nismo nikoga, što mi kažemo, rukometno ubili. Ako vodiš 6 razlike, ne igraš da izgubiš do kraja, da pobjediš 4, igraš da pobjediš 10. I mi iz nekog razloga na utakmicama koje smo imali, ni na jednoj utakmici nismo igrali do kraja 60 minuta. Stajali smo, prestali smo trčati, ne znam zašto. Da li smo se čuvali, nema razloga, ovo je mlada ekipa i mora imati snage. Iz nekog razloga nismo ubijali utakmicu i to smo pričali cijelo vrijeme. I sad nam se to vratilo ovdje, jer na 6 razlike ne čekaš, nije više rukomet, onaj rukomet koji sam ja igrao, da poslije toga igraš duge napade i čekaš da vrijeme prođe. Moraš igrati do kraja, ali zašto smo stali? Obožavamo ove dečke, volimo hrvatsku rukometnu reprezentaciju, uvijek smo uz nju, ali netko će ipak mora dati odgovor zašto smo Slovencima dopustili, zašto smo ovo dopustili, zašto smo im darovali pobjedu, zašto smo ispustili 8 razlike u zadnjih 20 minuta i ostali ne samo bez ičega, nego zašto smo 2 večeri za redom slomljeni, potučeni i tužni. Idemo na jednu reklamu pa ćemo se vratiti još u Bersi. Evo nas još za kraj slikom ovdje u Bersiju dok traje to slovensko slavlje. Bronca, prva u povijesti za Sloveniju na svjetskim prvenstvima, prva medalja. Što reći nakon svega? Ja sam mislio prije 2 godine kad se desilo ono čudo, kad je Vesprem izgubio od Kielca, koliko je to bilo, godinu dana, da 9 razlike i ispustio u zadnjih 20 minuta, da se to više ne može ponoviti. Vidim da se može ponoviti, izgubili smo svaka čast, sve je to u redu, umor, ne smiješ izgubiti nikako 8 razlike i moraš naći neke odgovore. Ne znam, ovo je za mene najteži poraz. Završio sam rukometnu karijeru porazom od Slovenije u ledenoj dvorani, nismo otišli na olimpijadu u Sidnej, ali ovo mi je jedno 700 puta teže. To je to od nas, cijenjeni gledatelji. Hvala vam što ste bili uz nas za večeras. Sutra jasno i finale svjetskog prvenstva, Francuska protiv Norveške. Moći ćete pratiti i tu utakmicu u izravnom prijenosu ako vam je do rukometa nakon svega.
a ovdje Slovenija slavi brončanu medalju. Toliko za sad iz Brsija. Doviđenja. Dobro, moram da reci nešto jer ovo zavrlo. Ajde, please, čisto onako. Kako si vidio ovo, izgledalo je to, kako je ovo moguće izgledati? Ja ne znam šta bi vam rekao. Sa, koliko je bilo? 6 razlika? Više ne znam. 8 razlika. Hvala vam na informaciju. Ne mogu vjerovati kakav pad. Prestali smo se vraćati u obranu, totalno smo se opustili. Ne znam da li je to stvar da su noge teške, da nisu popustili, da su popustili zadnjih 15 minuta utakmice. Da jednostavno ne mogu vjerovati. Ivane, može. Evo, kako objasniti ovo što se dogodilo u zadnjih 20 minuta? A ja ne znam kako objasniti. Ne znam, evo, iskreno, ne znam što bi sam rekao. Još sam malo u šoku i... Ne znam, očito smo se popustili ili je nestalo snage, ili ne znam, nešto se dogodilo, to trebamo analizirati. Ne znam, ovako nismo smjeli izgubiti nikako. Marko, molim te vrati. Kako možemo objasniti što je bilo za 20 minuta? Šta je to bilo? Pa ne znam što da kažem. Ili umor zbog jučer ili ne znam, jednostavno možda spali smo u glavama. Malo sreće, nismo zabijali, nikog gol mu obranio. Ne znam, teško objasniti. Sad, ne znam, dotučeni smo jednostavno sad i počeli. To što se laga? Postoji jedno drugo objašnjenje osim umora nakon samo manje od 4 sata nakon ovakve utakmice protiv Norveške. Ima neki drugi razlog? Pa ne treba se vaditi umor, da vodiš 5-6 razlike, manje od 10 minuta do kraja, kakav god umor da bio, nema izgleda, sami smo krivi, ne znam, slažiti, ne znam. Da. Dobro, dovolite, znam da nije lako. Ali evo, pričali smo jučer i baš kako si najavio, tako je na kraju, nažalost, nije ispalo. Jesi ti očekivao da je moguće da zadnjih 20 minuta se toliko padne? Ne znam, ja u prošlom minuti pali, u 45-50. Vodili smo 29-24, onda se napravili 6-6, 24-16. Ja sam u šoku, ne znam stvarno što da kažem. Ovo je jedan veliki šok za mene, za nas. Gledali smo fenomenalnu utakmicu do 45-50 minute i jednostavno smo stali. U napadu smo stali. Primili smo dosta golova iz polukontra i kontra. I jednostavno Slovenci se brzo vratili i ne znam što da kažem. Ne znam. Je li se dogodilo kad u karijeri da se jako 8 razlike imao i cijela momčad da pali zadnjih 15 minuta? Ne znam, ovo me podsjetilo sad na finale Liga prvaka. Liverpool i... Ne, Vešprem i Kielce. 12 razlike ono kad je bilo? 9 razlika je bilo. Ne, nije mi se dogodilo, ne znam. Ja ne znam šta kažem, šok sam. Naravno da se ništa ne zamjeram ekipi, jednostavno zadnjih 10 minuta, svi od prvog do zadnjeg nismo bili na nivou i to je to. Mislim da smo ušli u polufinale, da je to jedan veliki uspjeh, ali kad svi kako smo izgubili, ostaje žal. Zamjerate li možeš da je organizator, mislim imali ste jedan dan praktički odmora, niti jedan Slovenija, dan više. To bolje ne pričamo o tome, to je sramota. Ne znam šta ja kažem na to. 20 sati smo imali za pripremu. Sljedeće godine će se prema vama krojiti raspored. Ma, možeš misliti što će se krojiti, znaš kako. Hrvatska. Ma, možeš misliti. Hvala lijepo domu.